ni manondo ngwika ngai wate iya ini mboso ina uyembeza chingi vito ini mbemba yikalilo na ngai wate ikailo veo vandu na kwati kailo ke vandu na kwati mbanu kwa mino kwa ndikwata boyu niki ya mondani ni saikata bemba yeye kalile wo mboso nini tenie ni saikata ngai wate mawoni maku na makule maku kwesela ili yetu kaenda imu itano ila namba ito ya otomani mukuvi ikana na uko nesimu kwesela noti mwonza nyanya itatu Isano gambatu inya imwe 0783556411 na indi nitwena kuwa omawoni maku kule ito mwinyani wa umondeti ukulia uwe nimo wano nyomeva alamu kuona ni akana kwa wuki nzebe ni abindukie nichauke kuone vya akana nzebe ni abindukie nichauke bindukite kuta ile vitabinda yatene tutomea otomani waku kusela ili tatuka enda imu itano na netu ile wa tuikunikela woni waku ikana ikulyo iyaku nyemita wa Robert mutukuona indi ni na udhocha mweni wetu mwinyani wa umonde ni kanatu wa sito make na we ekaata na indi karibu sana wa mukite hata wita wata wika hata udhukumelawa karibu sana. Asante Robert. Kwa masito nita Joseph Mbithi nithukuma na shirika wa Biovision Africa Trust ni afisa kana mbundi sia waemi na nenda makueni na ofisi maitu me kisio cha mkueni baya pema ofisi ma ACC kana kwa CDF kwa upau nivo tona ni ana imi lakini mavinda maingi dhitu in the field tuena imi tuwe mabundisha imwe kwa imwe okwa kulikwa tuelesie Biovision Africa Trust meka hata Biovision Africa Trust idhini shirika ubundi ya semi maumi ala Mboti lesu nigana tuende na indi muzikisia wa Mutongo FM na musisi ya Mutongo TV atoni nawe tati ukulia yani maona nimeba alamu ukuone vya kika na nzebe ni iya bendukie tuenda kuigwa maoni maku tumia kwa ili tuku enda imu itano na ni tuide wa tuikunikela otomani waku tuna Joseph Mbithi kuma Biovision Africa Trust na indi mindu kulilia Biovision wetu travasi wango meka Biovision Africa Trust tubundi asia imi ula utawa kutumia ndawa sia sumu na penzea ila tubikia mweminasio idhita shirika katika program ila tumeta Farmer Communication Program nituenda na magazine ila yandika maubo wasu ila ima itina mie ile ila yandika maubo onde mawe na story ila siketo ni ya imilanze ila tusita kwa kisungu success story netuenda na website ituita Infonet pala tupost ya maubo onde alama kitu kunikilina alama sio mekitwe na imi netuenda na ataalamu ta kwa ila ita outreach department pala tubikia aimi kwa ikundine imwiko yamwe na vile nitutumia anze hata radio tombe yuto na radio na TV nikanoke vya netu abikia imi na tu katika social media waenda Facebook mko na Biovision waenda Instagram waenda Twitter ni utwe about na ona X kwa nitubikia sia aimi maubo na sana hivi kosa maubo alama yake to research alama yake kunikili na research researcher kuyama ubaya katika archives ile kama nivya kama saubio keve ya mwemi na watu wanyamale wanatuimanya ikisia imi nikanawe the mwemi ati ma ena kuelewa nicha ukwika nundu ena maubo asumbu macha wena information we empowered kuile eto empower kana tunengaye bibinya kwa kumasomethi Asanti na hindi mguna ni waumundi tuinanisia yolo wa mawaluku manzebe na ukonola maetetendeni wani makwambo tuelesia kwa kivyo mukambo kuelewa mawaluku manzebe ni chao mawaluku manzebe ni kubinduka kila chethi ya watene ugethea ticho kiyo mundi kwa mfano tene kwa uwa andu ni mesika na kumbua yuwa ya mwai wa katatu na kumbua yuwa ya mwai wa 10 na umundi
ni kwa vendukie mabinda mwimbu yele kukatene angikaselewa angikoka yenini angika makua yasu nimo tutamta mawali kumanzeve kila kingi katika mawali kumanzeve tena kwe mawe mataikwa meku maingi omunthi mimea ila yeka nese binda yumbe wisu tezo sikwe ko munthi kwa asu na mama mawali kumanzeve onyibu aliwa indo ono nyibu aliwa ando kwa usu sindu imwe itaikwa tene la sikwe munthi kwa unondo nzeve ne avenduki na venduka kilungu kinene cha miaka ta 30 to 40 kwa huyu kiune kimwe kila katika sindula to kwasia nzeve ya vendukie na uwa weta ivinduka ndeni wa miaka 30 kana 40 ndisi kana imu nani sina ataalamu mauku ni kiliwa nzeve na makamota vya pengine na watu wendu wa maundo na tukasio kabala twai kila tunena nitie na mamumu ni ataalamu ngaliko sio nzeve asuma nzeve na veala research kana twasi station ila sika au kumikilimu na mundu tamimea ni vela yikanesa kwa hiyo andu ngala madoi maundu manzeve maundu moima wamwi itunena nitie namo nikana ukethea nitwaelewa ninzesi bayila twailo vinduka ethambua ni nini nituumiza muimi abande mbewela yomeyasia sua nitwesa maitu nondo katika wenyi wito wa agroecology kanota tumeandawa nitwenda kuvulania na indo tukakulia aimi ataalamu ala makuna maundu ma ndethia makatuonia ni mimea yiva kana niliuwe wa indo utonya kuikanesa na twailo wema labda na technology iva ila itonya utuma tukwata liwa kwa na waindo na wethi ni twakwata ngetha. Asanti. Mbithi ni waweta kanama walikumanzebe ni maetete onyivu wali uando na waindo. Pengine ni ukonongi weba walikumanzebe uwetete ndini wa nima na muno kwa muimi munini. Kila kingitu kwa tete ni medudu. Wasisia mawema mimea mawema indo ntukuwa na mawema ngime na kibabukani. Na ni maetete okuno munini nundo wasisia eva tuwasi kwa mfano muimi na imete o mimea yake na ni ya ayonde niwezi ati wananza eva eva indo siyaku ni siya wazi yakua na niwe kito biashara vawi yaku mbesa ukwate niwako sana ito wako sali nundo na wisi indo nitu nenga ali utayeia katunenge nyama kwa hiyo utithi ya tuila ita wakwa kisungu food insecure tuena liwa kuyana na tithi ya jua dhandu ina liwa kuyana na ndu ina okwati na ocheo tongeleka eko walikuwa nzeve mwete toku no munene. Asanti. Na yoni maona nyomeva ala mevo kwa yu muimi utona uweta kana kwa wiki nzeve nive nukita chambe muimi noasi kuembua ya kuyana kana saa ingi ila kwa tambua kutua mbua mbingi ila tuumeta mafuriko cha keli ubiobu mwingi cha katatu muni kuona medudu itatu waku yiku na uyedhe ya tuwena liwa indo waku yana kwa utedhe ya kwa kubi na kibuni kinini ningi saa ilambua ya nyiba utedhe ya tuwena kiwicha kuyana kwa utedhe ya asuni maukunua muma sindu ilata mwenye utume ya kilebinda atenda chotedhe iwa kweli nzevene ya vendukie odhoko wamumata isa kwetikila ona wamatabia manenge twenda atubulena yitu eba unondo amone amayetikila nondo amone dianeswaniyo yaka na climate change ni kuiga kwino byuhu kutembua lakini waweta kana mafuriko namo no ukonoma wa climate change hata ila kwa mbua mbingi ila ute expect ya mbua sudi kwa nanga sindu mbingi kwa mfano wethea labda munda waku we muno ila kwa mbua ngitonea kuwa kuhusu ya vetanga nyese mugango suwati utena vinya wako ya mimea yaku kila kingi utedhe ya mbua isu ya uwa ebinde kupe ya makuwea ila mimea yaku yumale dhawe na mimea kwa hiyo utedhe ya mafuriko na ukuno kwanzi yenge
Asante. Na indi musiaisia wa Mutongo TV na mwithukisia wa Mutongo FM nitwenda kuigwa yo ni mawona ni mweba ala utona kwa asia cha woki nzebe ni ya liukile na we pengine ukwatita kuno mao tutabiku isilaili tukaenda imwe itano na ningwili wa ndikunikila mautomani maku o tuende yete tuende na unena nyana mutaalamu wa wini kuma BioVision Africa Trust Joseph Mbidi ula wende na utuelesia indi na tatutona kuima nzia ilanzio na kwithwa tutona ukwata liu ulawa ilite na Joseph kwa tutabie indi ukonoa walikuwa nzeve wili hata ndini wa mimea yitundu ili tuisia ngera ikonikite hata ningwenda kwa sengera yitundu yoleketa na yoleka kwa kuisila onyibu embua mabindamwe kana embua yengiba munwe kana ngamimemwe chakeli ukunosu ni gwenda kuasia kana midudu ni yingevia nisi katika wemiu idhitu fundi asiaini tuasia tumendeni kana tusobeye tusiye midudu wethe takilungu miongo nyanya yoloa yana nitwaketha lakini huyo mundeno kuko kethea ona nitutonyoe moketha ona kindu kana mimeka na ukunosu uwete twaje tailambua ya nyiva bemba nisio maka no maliwa la bandite ondeni mama ona matene so bikia kusia ko tele sumu kono nene kwa muhimi nundo eda maina sia bia kana ibindela ingewetele kupanda enda dukani akavoe no tele anengarama ndana aketha ndeke nduna kwata lakini no watu meangarama ingi kwenda kumandha mbeo na ukunolongi ni kaingi ona nime utumia onzesi ya kusia tumidudu notete ona tumidudu tuwe kuwe nita resistant kana ito ona wako nanda wazo yendawa kwa hiyo tananga mimea kunotete ya kwa muhimini wa umea na wende na liwo na wako ya kwa hiyo tete ya ubendu kuanzebe ni watu kuna muno kuithia ona tuwe na liwo wako ya na kaingi wa sisia au mabinda kwa mabinda tayo binda yembu ete namba kuwa no kuona ona sehemu mbingi ose anthinu tutone indo ikwete tukona kundu kuteliwa ndo mena ma ilato neta malnutrition kwa kisungu matena vina kwa hiyo sune ukuno omula ubendo kuwa nzeve na nitwa ile kubendo akiliko kana ile ita mentality ugethe itu isikana ko kwito edambua ni nini tukamanda nenze siba ile to ile kuimasyo na nicho ni na kutabia kana nitukwatani na ataalamu ala meka ukunikili ugethe twinanziana ila tu isinesa to abunde cha muhimu especially telembeta ya ukamba aile kwika kikamutethia kwa mfano twazi yu nitukwenda kuwema ila tu usita climate smart technologies imune kuinzala maimameta wa Zypit ukabanda liwa kuba unondo imayu onambua ye nini kivukila chake bale imayu ni ki sustain kana ki kuyaliwa ukaba asante ito kitaba utuelesenzi ya isu no watuelesia ukumatu kwatete kwange dhamu ndani na onde ni wawe wa indo climate change ndikete tokono monene na ukono ambe ni kuinza kana ni mwisikana mbua niyo kila kindu ila kutembua kwa hiyo withi wa indo namba ile no kwethia aimi ala omesi na ala matesi nzia ya kusia mawo na mawo suma yetu mayo indo sito no tethia na tutena umanyusu wa either kuwethia nesa tujesa kukwata ukwati kuma indone nondo niwesekana indo si ukwati nenge ila wasisia waithia nguku tesa wangu kukakwata mbesa ama tumbe masui ila waithia ng'ombe wena yia wena no taka tusawo no tona mbeo ya uthiko kia ng'ombe ni lengi ku utithia ila twa makweka sindo ndo bailite ndo wa kubinyani wane ubendo kuanzebe utithia na bado katika ndithi yetu ina thina na labda ethano ithasi anzuke utithia anzuke kulayenda utwa malaa kutiko ndo kwa toke wanzuke wakuyana ko uyethia ubendo kuanzebe tukunita kilangaliko nginaona mubuko ne baike asante na nichao Joseph tutona kwika yu kuikiithia kana nitwamana kwikala na mawaliku amanzebe na ni mayitumia ende yana kwitha yenseo kindu chambe nitwaile kumanya kwisila
ila tusieta awareness kumabundisia itheta mashirika yetu mabundetie nzia cia kwibanga ugethia ila wanengwe ila alert na kaingi niko bakwetwa ku radio na TV ne tukewa mbua nini kana ne mbinge mwemi ne webanga manya nundu wakisiyo gechakwa yuko bika yube nitwesekana mwela yuwa ukamba nini na ile tumabunde yasia ninzia yiva waile ku make sure kana una mwesu nini weka kila cha ilete koketho chambe tukamanya mimela yekane so kamba kumbua mbingi na kumbua nini ukethia twina liu tukamanya ni mawithio meva kana sindu nene ndethia yiva indo mubai wa indo ulawekane so kamba ukethia nicho twaithia ni kana withie kwesa kuwa mafuriko kwa makua ithitu na indo kilevinda na twino kwati kwa kusila kwa kubundisia aimi makaelewa na maimanya kutumia ninzi yasiva cia kumanya i alert kwa mfano edha tu kwenda mwimi NVS no ile kwenda aisisia messages ndo nene dito mawa ikatwania nzevondo je kwenda jili kusila ila mitandao social media ta WhatsApp group kusila Facebook wapi kune kwenda akwena information na radio ni some dhasia pia ugethia mwimi ne wese kila wa ile kwenda etelete na nzila cia kweka alicha kuisiania na ni kwatia kama shirika ona serikali ni nda na sikalo ila yenda kuisilo baraza church sia machief kuisilo na makanisa ni matukwa ni tukunda ona mbumba no kethia ni twabundi sia hivi kwa mwimi ni waile kwatia sindu ilo ni usomethwa nundo isomethwa etina akuko kunikeli na tukona ni sio thuku Asante. Ni waweteka na ndeni wa mamlato ilete kwikani kusisia ni mbeu siba ilaito na kwikanesa ukamba wito. Zani mbeu siba ilaito na kwikanesa ukamba wito o yuko na mwali kumanze. Chamba ni tusia cha zones kana ni tusia cia iliosito. Nokwethe ya twasi kwa mfano kamba kwe andu alame kwe yeye mane kwe andu meva katikati na mekundu ange menzoni lambomu kani nangana mfano na eitho masauka na makuwe twambiwa na makuweni mboni kaiti kuni sio cia yulu wote ni middle zone na Kibwezi ni lower zone yu athe ya Kibwezi ni kwethia sindu ila ciikane sa kuni ta nthoko ndengu ambatanga bahama kuweni withi nthoko no ikwikane sa mubia wo kamboni no kwethia kuni utonya kwethia yeia na sindu ila cia kundu kula kumbua mbingange kwa utunenga yaimi utao kulingana na zone ila umite nikananda kaende kwika kindu cha zone ingi nundu wazie wendo banda muti ula wenda ambua mbingi Kibwezi ta kivakado ndwetobo lakini wao kambone no banda kwa twema ta kulingana na zone ila umite nikanaweza kwethia nitwa kutabia kila kikanesa bau na tutethea ni asia na department ya agriculture ugethia bado maofisi alama agriculture meva kubenaku nena utaosu uona extension officer kuma kwa minister wa agriculture no kutethea pia kunenga uta nundu twikala nthi tuka analyze kila kindu twinamo nikana wethi twatethia mwene nthi nundu no wisi mwene nthi no umwi ila tutagetiete kumutethia Asante. Na hii ndi musiaisia wa Mutongo TV na mwithikisia wa Mutongo FM tuende na ukuli yawe ni chauke kuone vya wiki kana ni kwa vendukie na mundu kwa sieta wa motiso onda wetu tabala uwe na hii ndi asia nye nini manane kwa vendukie nondo maliwa matu abanda o yitu abanda mayika anesa usunu wona nyomo kana ni kwa vendukie ni kwa vendukie na usu aweta kila cha uo na kila na ilo mudhuthia ni kumwia asisi kisio kila umete naenda kuli ni chao kulingana na utafiti kitonya kwekanesa asante watu byange waya mbeu na sio mbaindo ni chao kila kitona kwekanesa o yuko ina mwali kumanzebe nito kwenda kwethia lethia ila itekwe labda yutwasi nikola kumu kutena nyekine saka na matuka ukaethia kindo tambui la sio kala ukaethia nguku depending na kisio kila we kungi pia ni kusio kwa kuethia nzoke kuna wale kuethia nzoke ukethia nasio bado ni cia unengo ukwati ndio gwe kunakuta idwa nzoke kwa kundu kula isio nini kwa kundu kula
nzukini enda obandu yona kisio kitonya utonya kwanika miatu no kakuna maundu angi na nzukini enda kundu utonya kuketha ila ulaliwa kuseubio kiwanzuki kwa tusisia na isio tukona niba palava ile kwekane sana nikana wethia nito uthuthia mundu loetha cia ng'ombe cia wanda yukula kwina mbua nesa wethia nawe population yeyulu matethia tusio ni tunini na kuya kwa mundu twanaethia kisio ni kinene na andu na nini kwa utethia wona sehemu twanya kuithia sindu mutanzuki na mbui asante nito zinde ni wa nima musingi musio wangethanzio ni ba ya muthangani foundation muthanga waku wethote musio ingethana yonditha yensio oyukino mwaliku manzeve muthanga wiru tona wikatanika no kethio naguo ni wa adapt changes na ni waende ya kwikanesa asante yune kulio sio chambe withia andu ingi pala tukoseane kwimba muthanga la wa mawanu maua ku miaka 40 mithelu no ugo kuima andu kindu kingi waika na ethano kwenda kwimba na ngetha ni lazima uithie muthanga waku mithanga mingi ni miku na muthanga we mukundu iso kunengo usia muthanga ukusa hata ukusa ukethia ndu na mbolea ndu na tumidudu la tuthauka apu muthangani na ndu tonya kuya kimeu chake ko ila wawe kia mbolea nesa ni ya kimeu na ukatunga thayu wa muthanga no tithia mimea yaku ni tonya kukwata liu kila kingi ni tubundia siaimi ila tumita kwa kizungu crop rotation kubindwania edawe bandite mbemba buenu ukabanda mboso kana kindu kingi kana ukabanda nundo katika mima ya agroecology kana nimenu tubundia siaimi ya kutumia chemical tuasi atuke diversification tubande sindu siki babukani tukasisia kila kisamu mtu kakibanda ni sia kila chongela au no muvangani kwa mfano bemba malenge ni tuisinie samu no kwa hiyo twaile ibanda ni sena sindu tamboso ndengu ndoko nikana wethi bemba iya unaula umubangana sio mboso yenda na kuongela no teria kwa muimi eketha sindu mbingi sabali umwe nikana food secure enaliwa kuyana eko assume maudhuthio amwe ala ndonya kuthuthia imi maitu na tuise ubia mbolea tayukwe na kiko kingi ko ndani kuithe kan tutonya kwa tukaseubia mbolela ita wa compost nikana tukatungia unuua muthanga witu na tuwanda ila tusieta cover crop ona sio tivi ya muthanga witu ndo avo ni sua direct nikana ikasubia kibu kwa utivi ya mwimi witu nutonya kuketha liua kuyana asante na ili mseisia na mwithukisia nitwenda kuiwa makulio maku kusala noti mwonza nyanya 355 inya emwe sio namba ya utumwani yake 7 utumani mukuvini kwa lidi tukenda emwe 5 tunaengeli kule yaku kana utabiewe ni chauke kuone vya kana woki mawali kumanzewe mekuo na maundu ni maendete maliukite na we ukunikite hata ni mawali kwa manzewe ala mekuo tuende na nani na ke Joseph Mbidi ni ndeni wa kilungu cha kilimo hai kila kitu kwa ni BioVision Africa Trust maendeleo na kwata mbauwemi wote wa kutomea ndawa Mbidi watu lesia ondo muthanga toilet kwika na uo kilo kila kingi cha batambeni wa uwemi nikiwu mwemi atona kwikata oyu kwina mwaluku manzeve kuoka suwe vyo kwikithia kana niwethe wana kiugo cha kuyano kindu cha mbele ni tuhundi mwemi akethe kiugo na kuketha kiugo kwinzi ya mpinge tuenda akethe kiugo cha kuithia mimea nitukwasia kuseugwe malevo alama kuketha ila tumita run of water kiugo kisembete nanzia tukieba humo ndani kitunenge na nitubumbia sia iminzia sia undu waile kuseubia level nikanoketha kiugo chako cha keli nitubundi sia muhimi kuvanda mimea kivathukanio na ivando na ila mimea ya usia sua kuatha muthanga kwinzia ingita kwinza maimala tumeta mazaipita ala maima ma futile kwa ile na tuenzo likusu na tuongea topsoil tubulahiti ya mbolea udhanga une futile kwa ile no likuwa futile na tuobula nyama mbolea mubangola tumye futi wambe ula topsoil nitunza
double dark beds ila tuenza tukavodo wakala kawomo kebana tuwebulania mbolea kwa isu ni nzia imwe tuonete itonya kutethia muimi na twina regenerative agriculture ni maisu nayo twisolvasia siena sietawa smile bumps ila nasio tuongela mbolea nasio ni kethaaki ugu ile nusu mai na tulienza maimama uganda mbemba la tumeta planting station mo likuwa futi omwe na tuwebulania matu mu kana mbolea na tuwetunga bau ni kana mbolea ya nini maimasu maito maketheki uno tete amemela tubandite bau ni amina ku survive na yetu aketha Asanti na hindi nitwenda kwa simu siku na mawoni maku tuwe wene kule wiba kana we ukunikiti hata abau mondani kwa ku namba ito tumwani anenoti monza nyanyida to 553 inya imwe munyani we monde twinananya yolo wa ondo mawaliku manze we matete ukono Mutongo FM alo Hello Mutongo TV tunene tuna hukuma ba Mnende tazabita kwa njeze siye Joseph. Ni waketheka. Ndini? Yes. Mwamuzi anesa? Tuyaseo. Osiyo Sabina. Wase umeita ba? Nimede mutuna kwa Joseph. Ikule yake ni wa Sabina. Ikule yako wale Joseph we. Mwa ndabike ni twende ene ndabike kuno ndo ajumbe. Na ito manese na yo na dijile ta tu ngese ko daji ko mo ndani eba wi ba di ko namba wa tu gaba de ka ko injo sai wa ne jumbe ne masala si ko yo te pa ke ni mwa ni kana tu na ndio tu aya asante no songewa aya ikule ya ku Sabina nwili wa hui songewa o tuende yete dini wa kilungu cha kilimo ai na hindi Joseph kwao yitu nambo songia maukuli ya suu tuwele watu wende na umosa ni tuenda kumana na kubanda miti na agroforest itebi hata kukutana na mawaluku manzebe kapa mboza simo ngemwe Mutongo FM alo Ala mdogo yote. Tunene tuna hukuma ba Kanina mwana mwingine ndani mwingine mwingine. Ngalibadi ukara ni kama kana atenda kingine jani. Ngolle mwana jitu jitu na jimbe jitu ya gome tene. Kia mere go marola iwe to mkola jana jiro na ngali gonja ko ro nyaro nyandaye ko re da. Aya sawa no songewa. Aya jise kwa katu ambo songia mokuli ya su eli Sabina se yimbe yimabenya muno matona kuikata kindu chambe ni ila tumita crop rotation kana kubindwania mimea ila likana ubreak edawe bandite mbemba nione na weta ukabindwania na keli ila bandite mbemba na mboso ni ya environment kana paumu bandane ke pabugo na mbembe sube pepo kamboso with the other pay mbini de kuga pate basi mu banda ila to sita reparent crops nikanoge de ona muke ni wekata no ibeta na kumba nya munda tene nikanaweza kwithia no asia ni wa few mwatene ni wa beba nikanotoka kubanda with no lekanitie na kainge yuwe ya ebinda yela yu aimimewa etakusumbua ne yumbe ne ebinda ta yumbua yoki yokwele yana na mindo na no kwenda na ndawa isewe tuitu mete nim nuze mwarubaini weka muke kata kasoko ila wa apply wa ndaba yeti na muino wele ya nundo tepa seo ne repellent yumbe na mbiki ngukulie nibatone yumbe yikeda yokanye na vote mu bye mondani kiuni kitangi anunu namo aimi maitu makuavo utenamba kuvyevyo kou ulieve ya yumbe yeona process ya kuendea na usaubia mbolesu to yende kou niruthi ya imi maitu wa mbolea mundani mambo make sure kana mbolea yone ya viene sana yavo ni kana atwa ya mundani na atiki ya mbolea yake pati ya lete chuma ile
nikana withie ni imbolea ni ya mutethia ndakekiete ni withie ni ya gomuno ni sua iko timing na ni kwenda yenzo nikana withie mwimi witu nake ni watetheka na bala giete mbolea bado nayo aimi kune kotethia itiathitwo ni sua direct mundu yona tumidudu twethayo tulatuendea na kutethia muthangani mbolea yatoa. Asanti mwene mbandi na kwatwe isibawili mwe kulia na susi no ila siende na uya mete na ili kamondani simana ngia mono ndoko kwenzio cia kusia kinyu ila kwenda wakibabukanio ila itesumu tutumia na munamuno mabindangi ni wethia ila kwaua nundu wa ila mindo tuweta ila tukwasia mauvendu kumanzeve nikukao medudu ite utarajiao kwa hiyo yao na imwe nito nyawo ya meteta kidulu na iye mwavyo ya memea kwa hiyo niyo tegemea nevinda lakini nengo mudhuthia wethe bado ni wabuba ni waisia kwisila kutumia ndawa na sana sana ile tuimizao ila ite kutumia sumu na kainge tajidhi tu imiza aibi matumio na mauma mambo kuno na atuida iliti tukakuna nundu na muke wa kusia na tona twa eliminate yo sindu takinyuki. Asante. Tuli kandi ni wa ubandi wa mete kana agroforest ito no tedi hata kukitana mwali kumanzebe kindu cha mbele twa banda mete ni twambia kukwata mbua mete ni attract ya mbua mete ni ithithacia bandu kethia nuse mawithiruko ni mathitha na miti bado ni yosa unu tamiti takaliandra kana suspenia sio saa nitrogen ba kiseveni ka fix pa mvangani kwa bado wanasoni tetheasia na miti imwino ndawa kwitu nengela wa banda nim nitumitume hata ndawa nengeni foda niliuwa indo situ kwa agroforest kwitu jena sindu mbinge na nitwaile kumivanda nengi katika kubanda miti no bithia tubandite miti ya matunda kwitu ni leu na ni mbesa na ni utethesia kubetanga ila nutrition kaete income na ibetanga nza kisione. Asante. Ni mautu kameba kana technology siba ila tutona kutumia kukwata mauvo makonetie ukunikiliwa nzebe nikano kethia nitwebanga kwikalania na mawali kumanzebe teitumia na ukunikiliwa nzebe kindu chambe kwi app ila ya department ila ya ukunikiliwa nzebe wena yo andola mena simu ila digital ni tunenga weather updates kilevinda kwizila WhatsApp ila ando amma kwata netushare kwizila WhatsApp group ila si simone Facebook radio programs ni sieta yao na TV saa ingine tutapasema mambo manzebe kwa na tuna mtandao wetu bado ile la twanengwe information yesu ni mashirika alama ukunekiliwa nzebe network hapa kwa na maofisi ala ma agriculture meva kubina bado nimekunenge those updates na NSC kusila ikundine trainings na baraza ndo ni mabunde ya ua kwa hiyo tumeanza isusio onde waiwe ne mwito nya kutethia na no ni alama soma print ithango ila print ta ikanzedi ni make amount ma weather ba ko means ya mbinge na yuta yuko technology ya simu utonya kuelewa ni kanoke thia muimi ndana atiwa alert isuni cia mutethia kuibanga tene. Asanti. Masunze wachua nuna yasia tuende nesa akasia keja mutaalamu na inde ngedisi ya kutisu na kwa uyiti enda kosa mwakulio maku we mwithukisia na musia isia na mekuisula noti muonza nyanya itano gandatu inya imwe wene kule yeba yolowa ukunikili wanzebe kana mwali kumanze wala mekuo wenawoni weba wene chao kilaki kuone dia kana cha wuki kwina mawali oku
manzebe kwa oyu twenda utumwani na kukiseveni imwe kwa imwe nikana tuiwe mokulio makwingi na utumani mukuvi kwisila kwa ili tukenda imwe 5 na ni twithe wa tuikunikela utumani waku boni mutoxic asante na kuniona uyasia tuende na utambania imwe ndeni wa kilungu lilikana kilungu ni kilimo ai kila kitu kwaku ni kundi ya BioVision Africa Trust lama ndena ukwata mbau wemi utewa kutumia ndawa na wemi wa kusuvia mawe dhioloko pengine Joseph kwe kunotua na kwa asya mawaliku manzebe mainamba ubika na me kila bandu na nikiandua mwa mateki ya kana kuna mawaliku manzebe mawaliku manzebe ni mokia mevana itu na tuitua namo anotumanthie nzea na alama te kuikia kana nzebe ni avendukie no ala ndesindonya kwasia na alama eva mundu ndikuona mundu yute welewa kutekuondo kwa ua ubyobuwe yulo twina mawoki bathukania nitwayakie kukwata liwa kuyana na ito yakie kwata liwa lawi na nutrients eka nose yikwe nitutonyoke thokethe wake thombemba kana liwa lawa yani liwute ukuongela vinyaba mwene kwa twina mathina suma mawaliku manzebe ni mokie ba mimi na itu ile kumetikila na tuimanthanisia cia kuyo meanisha kana ninzia si batwa ile kwika ukethia maina atubinyia pengine me Kenya hiyo ka Afrika hiyo ka kana mbinima duniani yonde nundo wikaloke wa Kenya kuyo mafriko ukewa America kukie ukewa continent yenge koise luisu na mawo na mambo mame moka mawo kibaruka ni matatu wako especially tajitu utumia ndawa isi asumu weko tafiti nokuwa mawouta kanza tene matatu wako na nokuondo maingirete nokuwa mawouta wowa sukali wowa kwamba twaitha kame na mawo wangi maingi na mungu ameile na tukayamesa kana tukenda na liu museo utethesia mejitu whether ina immunity kana ina vinya wako isiania na mawo amu na tuimizandu tumanye kana mawaliku manzebe imokie na kwa bamwe tukwatania nundu bwa no kwatania kwa bamwe tuendeana kuumia na tuendeana kutula na muti kwa uno useo edhambo kuelewa mawaliku manzebe kama ndo mtaalamu lawe kubina kuaka kuelezea kana ukamwelezea ni chao kuona kiki paka nundu kwa tuane kana kuelezea ni hata waile kuikani kana tukasonga nambe nena nataka sito siende na kuthela na hindi nenda tose osimo imwe ni kana tuwe ikulio mutongo efe malo pole sana na hindi simu isuni ni atilika sisi ya otukonie simu tenda iwe kule yaku noti muonza nyanya irato 5 dhambato inya imwe ni namba utumwania K7 ni imwe kwa imwe utumani waku mukuvika ili tukenda imwe 5 na nitikunikela otomani waku na tungile kunenya Joseph ni utumani wewe na wewe muthia kwa musiaisia na mwethukisia yolowa ondo tutwana kuikalanya na mawaliku manzebe na kuendea na kuwema chambe kila nguvu ya mwemi ni ambe kwitikila kana mawaliku manzebe mekuo na kulingana na walawi tumambe nzia ya kuketha kiwuni nisi mbua ni mwe apata katika uli wito na ndi makulia withe ni twaendea na kumanya kwisila nzia mbingila itonyo tunenge mawaliku manzebe nikana withe ethawe mwemi utikuna maundu ala maku ni wisi ni chawa ile kwikabala wi waila ukikata nikana kikautethia na watambania na ataalamu nukwinga utonyo thibasa na tujenga ndejitu tuna liwa kuyana nundu kindu chambe ndeye nanza itiso kwinda na maendeo kwa hiyo lazima tuambo mandaliwa kuyana na liwe na binya kututethia mene kwito na twamina kiu tuyekala kilevinda tutenda kusuvia mawithi kwa kuvanda miti kuketha kiunesa na tulola utumi wa sindu ila sina sumu kana sindu ila itonya kwa nanga mawithi luko kana wese kwithia na mawithi luko nitwaendea na umatungia
kuma bala mai nikana withi ni twakwata sindu ila tukwenda nikana withi twatambia tatu. Asante. Na hii ni museisia wa Mutongo TV na mwithukisia wa Mutongo FM tuinake Joseph Mbili na hindi ni muviano ndo wakuila woka ndeni wa studio sito na kutunenga uwele siuluwa climate change ni chao na nikuwa tanitwa elewa we mwithukisia na museisia na kunuwa manao tuwa na kuikata vaumu ndani Joseph Mbili ni obisa kuma BioVision Africa Trust edhia wa makuweni na edhia wa hivyoka na kukoma na ikundisia aini na aini kuikidhe kana ni wa matethesia watu inasonge kulu yaku na uko ni nambe ya simu kana ukatuma utomani mkuvi na wile wa uitelewa ni maofisa kuma BioVision Africa Trust noti mwonza imo itano inya dhambato noti 0715 422-460 kuna nambe suka na otomani mkuvi na usongo wa ikulu yaku wingi na otomani mkuvi kuisola ili tatu kanda imo itano na wile wa utoma usongo wa ikulu yaku selile kama ndoa saa itatu tubatu ikwata vilingi wa mauvo wa Mutongo FM na hili wa museisia wa Mutongo TV ni kuendea useisia museo ilungu sito ila siyate tenyeni tawa Robert Matuko tuiliane wakaratungi dhini wakilungu kingita kiicha kilimo ai kila kito kwa ku ni BioVision Africa Trust Tindanesa.